Facebook ingoresha Liz Larissa decisive ama Jimmy Liz Larissa oyo ya
mba mu Kanyosha kuri 8 ama Facebook ndakoresha Tibadarling TV umufazi wa Empire cyane Facebook, Instagram, chance. Deixa mais Siniza kuvuga amazina y'abavyeyi ko nta n'ubwo ndibaza yo anayazi kayo nagaragaza. Kwa Sajbi kwa Facebook, Twitter, Instagram, Sajbi safi sana. Hadi ya Facebook ni Uwezo. Na YouTube ni Uwezo Plateau 57. Facebook ni Kiki Chris, Instagram ni Kiki Chris. Timu Satura ole. Trend kwa Ernest kuri Facebook kwa Fani Boy Burundi. Musaza zikoka kumwinisho wacu sakubikoresha izina bita Efodology. Nanjye nitwa Lewis Mbarikinyi, nkoresha kuri Instagram nkoresha Lewis Junior, hamwe na Facebook nkoresha Lewis Junior. Facebook, Instagram, mostra mais de Bara mapema. Jennifer Roya, amatatu do artiste wa timu Satura, ibijya bitambara byose mu buryo unda kubikora. Timu Satura, hanyuma kuzira janja banyita Amir Mataket. Hanyuma Facebook page yanjye usanga kuba by'umuziki wacu, by'umuririmbyi wacu Big Satbi, ari Satura Voice of Magic. Usanzwe kwa Mkanyosha ama Instagram yanjye murisha Janto 247 page yanjye nayo nusapiki oyo naitwa Emery Pro niyo Facebook yanjye nkoresha Jump back. Yote ninja muonesha kuri Twitter, Instagram na Facebook na Ujima. Ba Mkanyosha. Chelsea, Facebook, IG, post nitwa Chelsea.
Nanje nkoresha nayo mu kugira Shake community. Timu Satura hoye. Ama nanje mbuga zose ni G-Pacific Mutomboni. Timu Satura Timu Satura ni mubahe mwese. Nanje nitwa Diego Melody, Facebook, Instagram. Ni byinshi sino bibana bivuga. Hariho Facebook ni Diego Melody, Instagram Diego Melody +257, uze Spotify Diego Melody, YouTube Diego Melody. Na amazina yanjye ntajya nasanga muri kandi sanzwe nkoresha nayo ndabasanga kandi bitatu bakunde.com Facebook ni promoter wanyu channel yo Chris promoter and Instagram Chris Manager Twitter Chris Manager Koyeni amazina y'akazi y'uruguru Baron promoter cyangwa Baron Junior n'ayandi menshi ariko abamwe bo kumutanga hirya yo jora tugiye message bashaka ngo banyita izina banyita ngo umunyamwanda uko ndacyavuza ngo muri social so Kasape ni Baron promoter, Twitter ni Baron promoter, IG ni Baron promoter, ni Facebook ni Baron promoter, YouTube ni Baron Media TV. Abanitwa Kizimana Maradona abigiri bamenyere yitwa Malice Majambo Mashi nkabandi muri Timu Satura nkabamba mu buterere niho ndi mugiye mu misi yeza Mucho
banyise bikoresha umwanya ko mama yakoresheje umwanya mu kubyara amazina y'ubuguruguru nitwa Terisati amazina y'umusuma nitwa Kobyekore amazina rero nyakuriro yavuye nitwa Papa Silibejo. Icyambere ndashimira umuntu wese yashoboye gushika ngaha umuntu yitanze akareka ibyo yarimo ariko akaza kugira ngo tubone n'abagenzi harimo abo tuzi n'abo tutaziranye ibyo banze mu izina rya Fatima benshi numvise abantu bakuze imbuga basanzwe bakoresha nanjye imbuga y'iwanjye isanzwe nkoresha yose paji yitwa Top 10 Media paji yanje benshi ngira barayizi ngaho ikindi nacyo kuko byinshi yabyirije saba ubutumwa yawuvuze yaratumye kuko yabashimiye cyane ku bantu bashoboye kwitanga ko amafoto amwe yamaze kumushikira ku bantu barira abantu bavuye mu rumungu hari abantu bavuye mu rumungu bari ngaha hari n'abantu bavuye abantu bavuye mu rumungu ni bangahe ariko n'undi muntu w'ibyo yapfingotse Muy
bamushinze ubwo burya imiliyoni 100 sizo gutora ngaho bamukoresha uko bashatse bamuhitanye ubunyene yagombatsi baramutwara ariko burya ijambo gutse ryanyoheye abantu bashaka amafoto yiwiwe umuntu araza kumusaba ejo tuvugane muri tugende